Pozdravljam drage trudnice i one koje će to tek biti. Veselimo se susretu, nadamo se da ste dobro. Zapravo sigurno smo da ste dobro, jer sve su trudnice dobro. Vedre i vesele, samo ne smijete biti u strahu, nego u sreći i radosti, a mi smo zato tu. Znači, sada se nalazite vi skupa s nama u klubu Trudnica Beba u Splitu na adresi Karamanova 1. Imamo web stranicu www.beba-eva.hr i tu imate detaljno opisano šta radimo i imate detaljno opisano našim DVD-ovima koji su snimljeni s time što smo obuhvatili čitavu trudnoću, porod, sva 4 porođena doba, dojenje, njegu novorođenčeta i još imamo i online tečajeve. Online tečaj, dvije vrste, znači jedna vrsta tečaja je priprema za prirodan bezbolan porod i ukazivanje na to šta u porodu ne ide dobro kojim putem. To treba od 2-2,5 sata uz komunikaciju sa vama i pitanja, odgovor na pitanja. I uz taj online tečaj dobijate još o porodu, dobijate naša 2 DVD-a. Jedan DVD najbolje predavan porod, drugi DVD kako se porod odrađuje ne boluje. Zatim imamo drugi online tečaj o dojenju. To isto traje 2,5 sata, tako nešto. I nakon toga dobijate na poklon DVD o dojenju gdje je sve detaljno opisano i još njegu novorođenčeta, znači kako se pupak njeguje, koliko se pupak dugo njeguje, to je emotivna veza sa majkom, tu su majke jako slabe, i previjanje male bebe kada, koliko, i kupanje i peruskanje jer se beba ne smije okupati prije 20. dana, a ipak morate održavati higijenu od male bebe, tako da je ovdje mijenjanje, peruskanje, njega sve je tu u ovom DVD-u. Naročito savjetujemo ovu našu Bibliju za trudnice, trudnicama koje nisu u Splitu, jer u Splitu mogu doći do nas, to su blizu, čak oko Splita su blizu, čak i u Hrvatskoj može doći blizu, ali sve naše daleke mame, jer naše mlade ženice predivne su otišle u svijet, tako gdje se budete nalazili, vaših najbližih nema, ali tu smo mi vama najbliže, jer ćete dobiti naše kontakt telefone, tako da možete u svako doba zvati preko Whatsappa, možemo se dogovoriti za sve, za svaku stvar koja vas bude zbunjivala. Danas ćemo pričati o RH negativnom. Znači, imamo 4 krvne grupe, imamo 0, B, A, B. Imamo 0, B, A i AB. Znači, uz tu krvnu grupu imamo između ostaloga i jedan RH faktor. To je jedan faktor koji se nalazi u krvi, uglavnom kod svih. Međutim, bilo koja krvna grupa se može desiti da nema tog RH faktora. I sada, malo kada je ta osoba koja ima krvnu grupu, stavimo da je krvna grupa 0 negativna. 0 negativna, to je najpoželjnija krvna grupa, jer ta 0 negativna krvna grupa može se dati svakome. Za razliku od AB negativne grupe, koja ne može ići nikome nego AB negativna, a ta AB negativna grupa može dobiti svaku krvnu grupu. 0, A, B, AB, sve može dobiti. Tako da ta RH negativna krvna grupa uvijek kod tih pretraga trudnice ide se na odjel za transfuziju gdje se kontrolira taj RH u krvi, te žene koja je RH negativna. Međutim, danas već se radi greška da niko ne pita koje krvne grupe suprug. Jer ako on RH negativan, onda ta krvna grupe se nasljeđuju, obično ta beba RH negativno, onda nikakvih problema nema i to ne bi trebalo da radi problem. Međutim, ako je žena RH negativna, ona vrlo često ide u centar za transfuziju i tamo njoj gledaju preko krvi da li dolazi do imunoloških promjena kod te trudnice, jer se može desiti da je beba RH pozitivna, a majka RH negativna, i trebalo bi da postoji nekakav defekt u posteljici gdje bi se trebala miješati krv majke i djeteta, što je skoro pa nemoguće. Jednom malom postotku negdje su ukazali stručnjaci da je negdje do 4% da se ta krv miješa između majke i djeteta,
i onda se po krvi majke vidi da dolazi krv koja nije kompatibilna sa majkom. Ukoliko se to desi, a dešava se vrlo, vrlo rijetko, onda se mala beba rađa sa žuticom. Ako se desi u drugi put, u drugoj trudnoći, ista stvar, onda se toj novorođenoj bebi mijenja čitava krv, da ne bi nastali kakvi problemi. Međutim, obično je taj takozvani Kumsov test u centar za transfuziju negativan, tako da sve vi mame koje ste RH negativne ićete kontrolirati taj Kumsov test i kad je negativan znači da je sve u najboljem redu, krv se ne miješa i ne treba nikakav strah da bude. Ovo je objašnjenje. Zašto je to tako? To je jedna mjera prevencije, tako da ne bi to trebalo da nijednoj trudnici koja ima RH negativnu krv da predstavlja neki strah i problem, jer kod defekta posljedice koji skoro pa nemoguće se sva krv mijenja i miješa preko posteljice, preko pupčane vrpce, ali iz mjera predostrožnosti se to gleda i onda se daje injekcija kad mama rodi, da se anuliraju ta antitijela u krvi majke. Ali ako je bilo sve negativno, znači nije se ništa ni miješalo, nema ni tih antitijela, međutim danas se nekako te stvari rade mehanički, pa ja osobno mislim da je ne treba ta injekcija kad je taj Kumsov test negativan. Ali kako je tako, ne možete sve mijenjati, tek toliko da znate da RH negativna žena pregledava svoju krv tokom trudnoće, zove se Kumsov test, ako je negativan, to je znak da trudnoća fantastično napreduje, da se ništa loše ne dešava. Tek toliko, puno pozdrava, do sljedećeg video uratka.